Hah? Tiara ya mas, sudah baik. Kok Eli? Dah nih. Ani, so. Karena ane di helikopter kon. Karena ketika helikopter kon, mah ya kita bro kan. Menak mana dering pak. Kan maram ki orang kon. Kon. Pemadan, dan saya habdi sok wejaka. Kiding udang bun kamban pendeban lumban lang. Koi. Kemudian nanti kon. Kok Eli. Kloi kok Eli lumut. Mana badan kam drone. Lah pun kontak itu beriu. Tiap kerja mu itu ngasuh ki ang Eli tong ni. Oh Eli jesma. Lah ban apa itu urut pidawat. Eli jes tong ni. Pidadan kam drone ban pen hersna udan uni perlog jenga bakar deng Eli jes tong ni. Mah. Trenum terada dan kibri wakat. Kegom kajaka. Kegom kajaka. Dah, kamu. Saya lagi nak dan hinang Elijahs dan kamban shoot video. Tengin sah. Ada pikot ni dan kam nikloi hiban wan. Pikwa ban shoot dah bat kadron dong nikloi pikwa ban shoot tang kayu sudah kamera dong nikloi ban wan kena kajaka. Entah ngidan hani hapo. Jaga senang bakal tengka mau ngap kenjang. Aku bang ngidan di program kabang haban one shot sini. Tah, ini saya pet dong bon kisnang hak bangin haban shot ya. Mentah, ni lapai ni kasnang kabakar teng kasnang porso san. Kabahap hapo ka motion road constancy. Kali kesin kebanikong yang kebangan poy kani kasrong kabakar teng kapor sosan bat kadai kuai kasnong hakba adai marjan bat ka asap wala ada kadai hakaport lang hari kasip ba hakani kasnong nomor kadai ka jaka kaput bat ka asam natrai kadai nakatahi baka sakit panong ban ya tren ya kapor lior lay tarai ngina poy por lior lay ta atrai kan kejing shit kakam kan shit ba kan long kumjuk malong sipo asaman trai kejing shit pana Kani ketika senang forsosan kabadon hapo. Kamau senrot Do kabat dai mau senrot konsumsi kajengan 1 kilometer na Shillong dari kala jengan na. Bagi om bro bakal jan patka jela asam. Kani ketika ayo mah kita sekan lang. tui wei dong bunia hakaw le vlog pong ande vlog na le iyo te vlog merwe te mak pati adin tik le vlog le thai yo tui dong le vlog te merwe pe te ro ket tu diang hakakli o hakapla Hal bah ni lah sebelah ni. Jalan ni lah.